Donostiarra Lagunac, tras conseguir la victoria en San Juan este sábado, se proclamó campeona de la Euskotren Liga de 2026. Las del Lugañene consiguieron hacerse con la victoria también en Getaria. Beste asteburu borobil bat, ezta, dobletea eta ja liga poltsikoratuta, así que hemendik aurrera gelditzen dana Zarautzuko osatzea. La tolosarra Nerea Pérez se mantiene en lo más alto de la clasificación de mejor patrona de Ertuera y Kuntzak, pero su ventaja se ha visto reducida a los 6 puntos. Bi eguna desberdinak izan dira, atzoko sentsazio gaurko baino hobegok izan dira, atzo estropa oso nahi genuen, eta gaur igual burua juntzaigu pixkat eta ritmo gehiegin. Orio Orialki también ha conseguido un nuevo doblete este pasado fin de semana y los aguiluchos se mantienen fuertes en el liderato de la Euskolabel Liga. Beste asteburu borobil bat, egia esan nik uste nahiko asteburu berezia izan dela, lehen urtean utzi genitun lau banderetatik bi jokatzen zialako, lehen urtean irabazi ez genitunak eta bai Pasaikoa eta bai Getarikoa biak irabazi dugu. Esan dago baita ere 7 aldaketa egin da talde guztiak parte hartu dula, basek ezik, beste patroiak ezik, eta nik uste honek taldeek izan indarra eman behar diola eta hola jarraitu behar deula. Joseba Munarriz, el patrón de Oso Hondarribia, ha conseguido mantener su ventaja de 8 puntos frente a sus perseguidores en la clasificación de mejor patrón CaixaBank. Asteburu porlita beste bat, egarra, gure arraunketa gaur ondo landuta, gure arraunketa ondo lantzen dugune, ikusten da ontzi askar duela, ez? Eta bira gaur bigarren edu, atzo 7. Atzo igual fallatu nuen pixkat gure arraunketakin, eta nabaritu zen estropa horretan, ez? Posik, oso posik beste asteburu bat ondo egin da, eta hurrengoako prest.